Erizoba mbirwe gwazikwa mu maka gabo omuri Kashumuruzi erikushanga omugomborero ya Kashambya omu district eya Rukiga. Misa y'okushabira omu mbirwe omugyenzi yakorwa hari Kitanga Catholic Parish. Family ya Mr. and Mrs. Gassam. Orukuru by'amagara omu Rukiga Dr. Emmanuel Musimenta yashoborera abaziiki ngu irwariro rya Mparo Health Center 4 rikaba ritiine ekyokukora okwera amagara g'ogu mukazi obutafa. Omuringo gw'inenda yayabiremu gukaba guri mubi munonga ahabw'okuba nyinenda ekozirwe nk'ekisisi kijumikire oruguru nihahango ahasi nihakye mwene emirundi emingi nyinenda koyaba habe ekiteeka ky'oruguru kuhikya ahi turikweta Maraka ekirakwaba ekiteeka ky'oruguru konka egiyo ekihira kimwe aha mutwe yashuuma yarengera kimwe yahika hasi ahi omuntu orikushemeza atarikubaasa kutama omukono akabumbatiza kugira ngu abaziire emisi y'eshagama eyabire neetorongeza. Nahabwekyo nimbahabiza gye ngu abashaho bakakora ekirikubaasika irwara rw'itu rya Center 4 ya Mparo tigiine sikaani abagabo obwire buyinja abashaho bakabara ngu emishatu birikuki ebirikutambura nk'obushebekwa nibitambura abagabo twakwine sikaani bakaba kushanga bamutiire ki omu sikaani betegereza ekira okuzigukira ki okuzigukira twagambireho naho nari omusaasizi akabanza orareba ebintu bya gavumenti obwire bwingi biri process kandi nange tukikirize ona omusaasizi atwikirize ngu obu rubanda yatereyo Rufaro hospital bakagikora hospital ati next turaza kugitabukira. Abagambi batari bamwe na bamwe basiima omugyenzi ahabwa kuba omuntu orikukunda abantu kandi omunywanisa nganda. Ninyebaza obwire nsima emyaka mikye muno inatwire naddala abantu bariho barungi bakanyire barungi ono ndateekateeka tindafune Omugyenzi Diana Musaasizi abiire amazire emyaka 3 agiisirwe neiba baitu babiri bamara emyaka 7 barikutuura hamwe kandi yasiga omwana omwe w'omwishiki oine emyaka 6. Gashakwa Job n'amanya omuri Rukiga.